Sound ya biết không? Online càng bố. Ya bấm chiều nữa. Cái info sâu gì? Oh, yeah. Telegram thì giao được nào? Oh. Telegram đâu rồi? Telegram được sao cái Telegram có một group nào? Telegram được không nào? Đây rồi. GDPS sao mà? Zero level gì nào? Zero level gì nào? Nó thì zero level luôn mà. YouTube to giao này, public tham này mà. Morning. How are you? How's? Nang phone away đi mai gì? À. Cái tôi dùng YouTube tôi update tàu thua à? Ada tàu thua yang yung. Ada nang yung device cái problem này. Jay, how is it? Hello, online kang bu. Oh yeah. Kano to response piro kitang interactive ho ji ko. Ain to bom pagdak ta ga no game interactive ta ta di ya roi ba. Phajadi ba yam ko. Yung history portion ne my which was the first country in Asia to have a large scale industrialization hai. Kai no man hangi ji kai de hangi no world gi hang na te ko. World gi ro hangi ji bo. Nate kai Asia gi have na ta. Ada Asia da ahan boina large scale industrialization ni kari parks and kind of industry factories me am link khalak pai ta sikana wo du no Japan we ga ko mon ta ro ore noina PDF ta ke do ga ham tam da go through to gi du ya ni ko san PDF tharakani next time yengo ahoi the concept of the rainbow nation was given for his of the following countries rainbow hai bi kai no akhoi machu kya na se me machu tare na tro sumai to na akhoi gi hai ba concept se country da pusalakta gadi karam country we ga da ke sine kai ga da ba South Africa we ga da kai no South Africa je rainbow countries hai khangnai ji hai matam da South Africa de ke da we black su tai black hai na kana na negro we ni ko white we na white hai na kana de ba englishman kamu do we na tra brown tai brown hai na ka akhoi India sigum akhoi India ma sa am lei kwa da ana pulap mix ta lei mina ba na mara mor ka da hai ba country ke ya khang ne ba rainbow nation hai ko rainbow nation hai ta ai mit ta heng chong thon ga du je kai chong thon ga da ba South Africa chong thon lo yani na very good a pire ko next time yengo which country has gifted Manipur a museums of peace built on the memories of the battles of Impal hai kanao dong man ngaro mun da yengo kanao dong ale B very good Japan we ni ko mai bom lo pusing dam lei ba do aw kari Japan war memorial nam lei tro adu buni adu lo ni si khang ri si ma ju lei re da kari khang ni ha man tam da Battle of Impal hai ba se so kya da so khye na khang ga ko so kya da tho ki hai ta ri ka wa no kya do ga da ba 1944 do ga da khang wi ko very good 3GB next time 4 day which nation's army unit was the Caribbeans of Death hai akoi karamba country gi army du ko na Caribbean of Death hai khang nai hai tar si kai ga da ba kaw ga nu Chile we ga da ko yai na anu ha si da ma hai ram ge akoi SSC je tamangam de adum world history ma'am hang la ku jai ko anu Chile je tat na akoi gi news ta thanjan yaw le ba country mani anu Chile ma ta na khra khang bi ga da ko Chile gi capital kai no hai ta ga kai we ga da ba
क्या है उसे सांटियागो कागो नो को इराक नते सिली वगैरह सिमेओ क्या सिटी लाइदा खांग मंगम नी कनानो है करम मनो हारो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनलाइन कांगबो क्या नो वर्ल्ड की मोस्ट ओल्डेस्ट है बनी को वर्ल्ड की है बनी को हंगे जे इंडियन सब कंटिनेंट की हंग पनती को वेरी गुड करी मेसोपोटामिया क्या हो रहा है बी अना हायेंग नोइन खोसलम नो जा हुजिक नोइन हाय दुम खोलम दुने लाने माइ थकपगी माइ थकप हाइबदी यारि को क्या है नी कंफ्यूजन चलली ने बा थवइन के लाला लगे न तो इनको इंडस वैली नते को के वे गदबा मेसोपोटामिया वे गदब को मेसोपोटामिया जे हे बेखादा मु हांगनी कायदे ले प्रेजेंट डे कई लमद ले हाय दारी ईरान नते को के वे गदबा इराक वे गदब क्या तारे ना नेक्स्ट हम यंगसी केरा पॉलिटी की सेक्शन हम यंगसी को महाय the ideals of liberty, equality, and fraternity in the preambles are borrowed from the which of the following constitution? Okay, we do not have anyone am lie. Muna khalo. Ako igi kayo do na. Kaya ni preamble le kedo gaya liberty, equality, and fraternity na miyaw draw. Ado do karam ma country ki constitution ki pura kesin. Kaya gi. Hello. Kari. Lale. Kaya mga dawa. French constitution mga dawa. Muna tao ko sa yung. French revolution kan kan to 1789 na thoy ko. Yar ba. Sida yun mo hawgre bang sa sige liberty, equality, and fraternity ki ideas. Sige idea di kana na pusal ba. Kana India na pusal ni ko. Adu tari ke dore liberty, equality, and fraternity hai tari ka ji lai hai tari ka de la ka dawa. France thì có USSR nó thì có cái người cái đó mà France rồi cái đó có chưa hiểu em phải thấy hồi cái vice president gì lộc thu cái hai tài cái đi nè mai lộc thu cái process ấy cái đi hồi cái gì either house hay gì Parliament the House ani litro Lok Sabha ve Raj Sabha ve ko sidai wo kadara natraga ani mak tige oning bam de wo kadara sin kay ni vice president ha litro kay we kadaba Raj Sabha only we kadaba kay gino kham sa anyone yego sidai akoi na Parliament da kya House ani leba Lok Sabha ba ma Raj Sabha ba ma Lok Sabha ki kana le Maku am le the house ki adu do ke ko isa na ko na my house to di speaker na le tro le ko Rai Sabha gi di kai le ge speaker na le bra le ti kai le ex kai le ge officio chairman hai na tro officio kari chairman hai na le tro yadra si ji kana no ge vice president oi draw ata ge vice president kana ga mari le na re Rai Sabha ga mari le na tro ma lok thok ke hai tari kai di horak de ham na tro obviously kai di we ka du di Rai Sabha di we ka du na tro khang le ko da ge di saben gi ge tare b tare saben gi b ni ko next time yengo sixth schedule hai Sixth schedule of the Indian Constitution deals with the administration and the control of the scheduled area and the scheduled tribe in the 4 states of a sixth schedule. Hai bege thadi loi samja laga sixth schedule na konjan gadaba area ja karam banoi se kawono ko ATM M si khango Assam, Tripura, Meghalaya and Kari Mizoram. Khango sa hai je khango bra ata ri sidi yemo kai tore Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Full form the I go short form da kari ATMM MM jina kai wai da Meghalaya ga kai wai ga da khanga da Mizoram go kawya de ko 6 schedule lai ta ga di ada mu shuma hanga ja 6 schedule da akoi gi ke da wai state kya lege hai ta ga state kya yaw ga da tar sorry mari khani na Namyo Who was the first woman prime minister in the world?
सिगुमनि स्टेटिक जीके चिंगे सीएम द खुमाउदना ऑनलाइन कांगबो अखोगी वर्ल्ड की अहानबा वुमेन प्राइम मिनिस्टर जी कना ओइदिनोय एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन कावरनु कना ओइदों वाली खमरसा माजे श्रीलंका मचानी कई वेगदबा श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर जु ओरिनी श्री मबो कई हाइदिबा क्या माजे बंदारा नायक यारबा माजे कईनो कनानेबा श्रीलंका मचानी श्रीलंका के कई ओरमिनो मा ओरमिजे प्राइम मिनिस्टर ओइ नत्रो 9 की ए नते 9 की कई वेगदो इंडिया गांधी नते बी होगदबा यारे सिमयो सिकुमो लालकन पारो सा पारो ही लाई को अनजन ता खमिसाना preamble ना चुमद्रो काम ओइदना ऑनलाइन सी क्वेश्चन नंबर 10 जिम तारो फजना चुमना लालन बे आदे तीन जिम तारो 10 की 10 की सी दी लाले क्या बोलते दी sovereign socialist secular democratic republic नत्रो very good क्या ना अश्नी कुमार थौदाम दी को यारे को शिकाओ नो अना सेकुलर जे करम क्या सुबह किनो ना हाफ से ले आएगी एमएमए ना हाफ से ले आएगी शाना 40 सेकेंड नत्रो यो इकोनॉमी की सेक्शन नम येंगे जी को क्या नो है ब्लू इकोनॉमी है तारीख कई गमरी लेना की मुनेगो very good सनात होय दी मोटिवेशन शॉर्ट का है दी मम्मी का क्या नो ब्लू इकोनॉमी है तारीख कई गमरी लेना कहते क्या है बना त्रो कई गमरी लेना ने बनो है तो ए very good blue means kaino water na min to jadro ata sikela ocean na ji kaino blue machu oidra tarika da ga ha matam da koi gi ocean jing amasung samudra laiba samudra khongban jing ke da ga ha matam da koina sustainable oiba mong na develop to na gi da mukta laiba du bu koina kya khangna ga matam da blue economy ha khangne thoisa moyang them very good 11 gi a 12 ke mo chi yam lai logic am sana salo एनुअल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से कनाना पांगथोकी फाइनेंशियल है क्या पैसा का मरी लेना नत्रो अदाय अखोना खांगी जे कई खांगी पैसा का मरी लेना सी ओइगद्रा ओयरोय सी ओयरोय 50-50 लेमहौरब नत्रा 50-50 जिदा मु सिदा मु 50-50 जा मु करा मने जुंगे मु येंबे अखोना आरबीआई एसबीआई के कना हन चावगे आरबीआई हन चाव नत्रो तारिका दरा चावो जे अखोना प्रायोरिटी पीबी रेल ओइरेबो को next time yengo 13 da si July Udgam portent recently seen in the news is developed by which institution havani dare ha ka de si uthok gi sanu na live wani ko Udgam mani ke ha ge Udgam portal ji kai ga mari leina ge na ha ka ni ko kai ga mari leina ba noi khang na na RBI ga mari leina khang ga ko ka wano next time yengo 14 gi lại cũng một trăm được sao nào RBI very good online càng bu 14 jam tiang mun nakhala ga haro ko 14 question number 14 mun nakhala gam tang hai bi ro dal davida question ji kya hai no sa kyung too much money chasing too few goods hai bane ba pot khara da paisa me amna ke dor ga matam na ke do ga तानारबा अतादि करम मखन की इन्फ्लेशन थोकदगी सेनी दि वेरोय नत्रा सुमबा पोट खितंग है नत्रो अतादि के दौनी डिमांड हेंजलगदे नत्रो अतादि कई वनी डिमांड प्लस कई वदबा इन्फ्लेशन वे 14 की सी कमाय वदिन ओय हाइपर इन्फ्लेशन नदि के दौगा इन टर्म्स ऑफ 100 ते हेंगत के बदनी ओय शिमारो याम फजे अखोगे लाइर बाहायबसे मखननी ने बखोने खंगदुजे खुंगंगी लाइर बाहायबमा शहर दे लेबा लाइर बाहायबमा लेरोद्रा अनि जि खेनै को अरु मानस द क्वेश्चन जि द हंगै जि द कै हाइनो
urban poor hai natro urban poor hai badi kari akoi gi shahar gi lamda leiba akoi gi lairaba jing hai bane ba si mayam je khandok na bagi damakta akoi na karamba committee dagi karamba committee khange sine ba kewani Barulan committee wedera Hasim committee wedera Naresh Chandra committee wedera Sachar committee wedera 15 na 15 ni kai wedera ba Hasim committee wedera ba ko kai ko urban poor hai tari kari Hasim committee yo geography mi yengs which of the following crop types are affected generally positively by the western disturbance in India hai atai ris de yong simadi chukang khang ria ro western disturbance hai sa kai no khang ria sa di kitang tam ge si India lai re ko sa ma taw akoi na si khang ding ai da sida ma tang ka se am tang khang amu akoi gi nungsit se year je ka di set ka ha ma tam na maroi na akoi na ani lei high pressure hai ba ma low pressure hai bam lei high pressure hai na karam phom da lei ni ha ma tam da aying ma phom da lei ne ba low pressure na kari asa bam phom da lei ne khaw ba nungsit se ka di sit ka ha ma tam da hot gi ka di si le ba low pressure di sel high pressure high ning ba point ni ke no aying ma di ya sab da sil hai na tra munengo aduna ningtham thagi matam da di ke dau ga ha matam da akoi gi len je ke dorani ing du na tra ing ta di ke wer ni high pressure wer ne khanga ba adu ising na ke dorani sa du ne ba ata di ke wer ni low pressure wer du na tra sa na sai ke high gi high di gi low da sil hai na tra aduna ni ningtham thagi matam da krona kane nu si to kra kang phalam de gi samudrom da set ki ba na tra ata ri samudrom da sil ta di ke dorani loi puthokhiba natro ising gai je ata silai be nungsi se kai yaw ga ma ising man ni yaw oi gidra wer wer aduna ne ning tham thai matam na ke dawi nung chu dris khawar ba aduga shari ba process ke dawi samatha da di ke doni kalen thai matam ne owner ne ba asai sida high pressure wer ba ja sida kai wer ni low pressure wer ne aduga sida low pressure wer ba jina kai wer ni high pressure wer ne आता कलेन थाई वारी निको सान हाई जे समर की यारे ना आता नुसी से कोना कने से सलानी जैसे तु नत्रा आता रे कोना कने सिलक पनो समुद्र दगी कंफालम दे सिप नत्रा आता दि के दौरा इसिंग मन याव दरे यारो दरे हारो याव ने ता दि के दौरा नि निंग थ कलेन थाई मतम न के दवी नोंग चुद्रा केन तो ना ये है हाँ मेरा ये क्या होता है स्मार्टफोन जब मांग रहे हैं वहाँ अब ये उंगलाओ ने matanga ya kwa cái ba disguise hai ba ya tau hai disguise hai na lu la ga le ni ko che mai tau le kem tau la ti je tai ngai ne op tai ra ke ni tai no khang je muthatri kem tau je cái tàu được chính khách ba cái gì nó không gì chứ làm cái gì cái đó giờ hồi quá cái nó hay mà tầm ra nhiều cái đi lạc vào nó water đi cái đó lạc vào nó liền đó lạc cho nó ra
atari nong surane aduna ne khona kalen thai matam nong suri je ada sidi ngo ahui question na hai ke hai ma hai western disturbance talak na hona bada ni ko sarna hojiki hai ba kino tawri je explain tawri do yengo western disturbance ha badi kai no ha ba matam na sai india sile ba natra india je suppose winter we le re khala je winter gi matam jida kedawni ngasai nungsit to krona kan ke sona kan sila bana tro sona kan silak ta gari sai dum ke dawdu low pressure we du ne gantai na low pressure we da mi sona kan gi akhoi mediterranean sea da gi ke to ga matam nungsit khara silak kan ne sumaina krona kan silak de ba india rom de sila ne ba aduga side ke dawi india hi nota kai lege himalayan mountain le bana tro himalayan mountain yei ro ni adu ka de reflect la ne akhoi si maruina northern plain jida kedorani ye nuksitu pula ane ye hantora ane ba adu ta ga sida yo sidagi poreba silai ba nuksise kai no ha matam samudra de silak puna tro ata de makoji kai puram gani ising manin puram moidro puramudro ata ri kedorni sina maram mo kana kalen tha ningtham thai matam da kedawi nong subra chudabra nong khaga chudro kalen ningtham thai matam da adu kana na suhalai no ha matam da sigi western disturbance na suhalai ne atari ningtham thagi matam da leiba crop se kai kawe khoina rabi crop latra ma sida koi thoga hangai ni ko western disturbance na karam crop ta kana ma pi ge chini western disturbance sa ne kalen tha da thoi habra ningtham tha da thop na tro atari kai we diba rabi crop foi din khango bra chemo kwai di sang man highway ji kai no india da cái vậy đó cái đi Kashmir đấy cái đó hồi gì cái nào cũng mà đi không ngon không cái nào cũng mà đi gì cái là ở Tamil Nadu gì hồi southernmost point of the India nữa ta cho mình không Queen of the Arabian Sea hay cái mà port bukhang na gì muốn nó tao sẽ sát ta kiểu chỉ hồi cái mà si peninsula India này nữa sa số nào cần gì cái hay khang này Arabian Sea hay khang na rồi Arabian Sea sina kai hai khang nei Bay of Bengal natra yare atari man hangi ja Arabian Sea bani sona kan ji ma khoi na sweng yeng bia roi chumbra atari dingo Mumbai ji ko na kan lei sona kan lei natra si wei be yai Kochi ji ko na kan lei sona kan lei si wei be yai ya dro atari Paradip fadi kai no akhoi Odisha sai de lei bani si wei gedra si ma kamal se wei roi Baije ka ji kai no Andhra Pradesh ko na kan lei sona kan lei natra so wei roi kai ko trick ni ko sa hare ja atari ke dore si gi ani ji da kai lei 50-50 lei natro yai na online kang bo 50-50 lei tari ke dore ani ji manung da ma khot pa sum de ne adu si particular ke no ji da kai lei ani Queen of the Arabian Sea natro Kochi port wei ne kang ba kang bro kaun next time Mathabanga River is treated as an international border between which among the following country India ka kana gi no sini mai India ri lo ya mo na tro 19 na tro 19 ri kai we ni India and Bangladesh we ga ko bro yari bro kano online kang bo def kano to kana answer pi kana question do hap ga pi ro bo ko kana lecture pani na no pi re question no kana mai question no ha do sar khang re ko Samuel Dukan passes is located in which of the following union territories mo ne a picture pi jong san Andaman and Nicobar ko no sana hai gim do sida ko na Andaman and Nicobar na puna haijan bagi island ya pun ba island wona khan ga no bo ma ji ke do Andaman amani Nicobar na mane bo khang na adu da ani je kana kan dukan pase sai ta gari ke do no ha matam da ko gi Andaman and Nicobar island ani ji mark ta lai ba si gi lambi je si bo khoi na ke ha khang na ga matam da dukan pa sai khang na ne khang re na 20 C very good Sememo physics tiếng gì alo ya lai
My dear online question number 21 gi physics ki section jam thairo ke hai no. What is the force of attraction between any two bodies by virtue of their mass? Mass na mara moika na makhoi ki force of attraction na thon bado adu gi photo kai kaudu noi electromagnetic kaudura gravitational kaudura centrifugal force kaudura nuclear force kaudura khalaga ro. Ai centripetal di wero centripetal di ke dawi round hoibo ke dawi nuclear jo ke dra wero electromagnetic force di we ke dra wero kai we ni mass ha na tro mai je magnetic ke da ba gravitational force like ke da khang bo very good 21 ki b chume 22 ki mi c Kano, what is the unit of stress? Stress I get 30 kano, stress kano kang the target yarroy, stress I get 30 kano hamatan force per unit area habani. Jagama da aina force ke ambition ge habado du buke ko ga matamda. Ke ko eba stress. Ani force ke sai unit se kano haro. Newton natro. Newton jaw thiro de. Suman chik sana da ne. Come bro. What I'm going to what is the SI unit of stress? Stress having a 30 k no high matamda. I know the gam like the secret the guys the Kayam the force specially have them like withdraw. I do the book of Hamatam, the coin stress I can yam live simple way but terminology and my unit say no hang when you might that Newton compulsory yawn have not Susana. Area unity k no meter natro at the force by a Newton by K with the Newton per meter. But what do we call the temperature at which the liquid and a vapor state of the substance coexist? Like that. Cox Hanaga Piro, question number 23. Alan Ganano Vanizu. Question Ganta does Haro, Helakeva, Lalabia. Question hai kya khambra liquid amasung vapor state cha punna laiminaba ngambagi thawong do adu do kai kauge sin mai alangano e olangi e hari 23 cái Hussein cái A có Umesh butong cái C ở đây cái thổi sang mới đang thêm C tay đi mi contract tệ đông yên mà giờ du khát hai ra ba nói hôm khát cái nó pi ra ba cái đó ba C vậy cái đâu này cái máy nó yên gì mình ta cho nên á tập bấm lâu rồi khăn là gì con chứ mấy thằng cái lẽ ba con mấy thằng cái bấm mà tao mà cái con sầu cái này 100 degree sầu rồi đó 100 degree sầu means mà still cái way nó mà liquid way nó thôi ya ba anh mà 100 degree sầu rồi ní cái đầu này 100 degree ở đây đi cái đầu này ní manin kawa rồi đó ata cái đi 100 degree nó thôi mà manin ju liquid ju pun nó lấy nó thôi ya ata đi cái ta đấy sa 23 cái ta là boiling point ta có scattering of light nó thôn mà thùng chỉ có mồi từ nuôi 24 am light này all of the above one cái gì nó gì gì blue color of the sky gì cái nó scattering of light nó thôn mà nó tra ready reddening of cái sun at the sun này này ni numit nó thôn là bữa nào numit cái mang cái đôi ngang rõ ready numit cái tam đại cái đôi ngang rõ xí mẹ làm cái nó thôn mà nó hay mà tao nó cái đi scattering of light nó thôn mà này có cào lên Show me ngo 25 Which of this is not a product of a fuel cell? Fuel di kya hai ge akwai di energy pi ba ngam pot bu akwai ne kya khang nei fuel hai khang nei ko da man hai ji wood di kya hai ge u na tro u ji fuel na tro kai gi no akwai da man kai pi energy pi tro karam energy heat and light energy pi draw sumai to na ata ma hai product na ta bu karam moi de noi 25 ki
electricity pire is the da hit to pire is the who might have an inspector. What does you pick off? None of the way. Come on. What the come I pira cabs are high. Gari ahan mamda ke doga matamda ayukanta is start of Kana silencer pa makunda kay thule. Ising taraktra. Ising taregi ke the way a quena kay kang gari is saying gari party taktra. I take cabinet of the live wishing do. Sagi manung the sakti fuels ma'am do. I am money. Come over. Chemistry. Hubbard process I tarek a high kang like over the season of process no. Kawanuka. Hubbard process have the cation machine or no hamatamda. Ammonia sung machine of a magi process to take away a coin a kang neighbor. Hubbard process. Ammoniagi from ammoniagi symbolic, no, my form like Kamai, we didn't know I'm the Kayagaba. And I 3. Cowbell recall. Come on, bro. Samuel Zingi or not of the Kainoi. Which of the following is not an ore of zinc? Heaven Zingi or not of the Kay, we do know have a mangis. Sulfurite, we get the zinc side, we get the calamine, we get the carnatite, we get the Kay, we get the shit. Kay, get the carnatite. So make all. Carnatite, chicken, a hoigi, zingi or not a mazaki or never, uranium or never. Or the Karabuka we come bra. A hoigi Maruiba, eliminate metal, give funky, I give pata, how the man Punayans and a labor state. To, I do Kogahamatam, the Quenic or high Kangneko. She am lie. So I have been a deacon of Hawaii, Lomracina of Hawaii do Nico, Mazikain and the Yaugi Haro. Lalangano. Signalito, you know. NH3, very good at it. Very good protein within Nico. Aspirin. Aspirin has the Sinagamadam, the Kogi, a chang of chick pasaba now, but Sineko. I don't mind came Mamino Hangajima Hangaja, chemical names, the cake of getting aspirin. Aspirin chemical name Kaikogi Technology Bohana Kevagaba A. Acetylene salicylic acid B. Wagadaba Kangiko Lalan Beatico Mazika the original Ayasana. I will get another 6 hours. She mechanic at the Gamba Tamda. She never Hidanico. She me go. She Madiam Tilusan, 30,000 de Dubiangelo. I'm a tongue hang keeps Jaco. What Victorial dedicate Carmine Pierre of the Souls and dear Kamal names Gaga. Correctly mates have not Sumna Corpusicum Manoy. 1 and 3. 1 and 3 way the book. 1 and 3. White bitter the zinc sulfide nico, red bitter the copper sulfide nate, cobalt wig the buco, green bitter the ferrous sulfide sumico. 1 and 3. Ah, red siro, red siciliato, cobalt sulfide wig the buco. Kangaroo, magic actor no swung actor nico. Shimio, biology section Jimmy Commerce 31 gico. Which part of the central nervous system control reflexation? Reflexation and the Kalubata, that long a shot of power labudo. When I can get the Lamija Pukan, mean a Salam Hajlapukan, egg and Shaitona. Hana Kalagale, Kandeko, I do action the book in a kayak and hamatomda, reflex action going. Karam brainy, Karam Saruna, control Togishin, Komahangiza. Tarika with the 31 D having gone. Had you want to deal with the spine and cord? Go spine and cord. When the Pauko and PDF Haggis had that. Others they want to tie the sun in reflection. You are into the Sanatavija. Very good.
October Queen have a high spinal cord ko. Sina Kadori reflection ki wari ni hayam pe khare suman hangeva. Ako ki brain ki karamba part na ako ki memory ji control to gena hangaba. Dari kay wala ba. Temporal loop foi ga da ko. Ein brain. Le ko. Ka ore na. Simayong. Simayong spinal cord ya re. Siyango. Can I which among the following disease is caused by the deficiency of nicotinic acid? Akogi silayksi ure. Unjari singa halaga poptho ga tawdo. Maji kai wat pe no hai matam da akogi nicotinic acid wat pe gi ne ba ko. Hai ri ba leina makhan ji kai kaugi sin. Karon ko. Goiter we gedro anemia we gedro. Where igi leina we gedra. Where dermatitis we kai we gedwa. Pelagar we gedwa ko. Maji kai wat pe ne ba sam ja gi do. Nicotinic acid have ni ko. Nicotinic acid ke hai hai niacin hai ni ko. Maji kai da phang ge ha matam da vitamin kai ya yaw do vitamin B3 we gedwa ko. Yam thi kup tha gre ko sa. Si de. Next time yeng si. क्या नो donkey गधा का सगोन का mix तो क्षण का है पोलक प्रसाद के कोगी एनीमिया नते एनीमिया आदि इगी लेना है बनी को नते इगी लेना नते हो जिके क्या है हमारे जे donkey का horse का अनी जी के दोगा मतलब दा पुंजन नरकान दा श्यामक पा अकोगी श्यामक कंडो के कोगी चिनी mule सोए गधा वो को Kangabra. Karama vitamin retinol hai khangna gi. K wedura, D wedura, C wedura, A wedura. Retinol hai natro. Retinol ni ke wedani vitamin A we. Vitamin A ji ke do ka nei. Hello. अखोगी मिट याम फले को eyes सियारो लालन गनो पांबी ना reproduce तो वदी क्या है ये मसा पोको नत्रा अदु कमाई तो पोक लाइनो कई तो वदी की पोक लाइनो सिन के वे के बा pollination very good see the medicine pan me adro sa ha we ga ne we ko evaporation we ga dro condensation we ga dro masa na ke ta pollination ta ma dro sima ro iron culture ji ni ko yam ro ja ko sama 36 yaure ko wa ngam bu yari bro noi tumin na di me am yengi view me am yengi du ke do ra interaction to dia mani khakta ni noi tawri talle noi natra khangda bani helab jala yo can I say recently where was the world first Vedic clock installed Vedic matam na season ramba magi matam baba ge season mi ko adugumba aduda base to wai tare clock di ka ge gari hai natra karam ka kai de link khat ki ge sini mai prithvi ge ahan mani ko Ujian Madhya Pradesh we ga kaya ne phya ni simpa pha jalo Tawi festival de kai ga mani ne gi karam state natra ga yuti kya na tawi kan da ba tawi gawa we ga we ro Delhi we ga we ro kai we ni kai we Jammu and Kashmir Yai na. Next time yang si hang ram ni hanta kita hang yam ni. Yau ni ko. Kangina yau gi bani compulsory. ID si hana sagi di si hana same lo material de ba. Kama hanta yau khala ni yo. Samsar kut festival hai ba karam malam ni kut hai na tro. Kut se kui Manipur da karam ma kanon tau ge. Cookie to na tro. Mizoram na kita ke cookie ta dro. Ta ke wala. Khang ram. Yai na.
Semio Sanati Buddhist side se kaida labor no uji akoina pau the outrage Sanati Majidi Pahauda di Upalete guest of Virunuko compulsory Laniko. Okay, when you say, you know, Kanantaka, Hangaba. Next time we go Sagadawa Buddhist festival recently celebrated which country? She line. Hello. Kari Sikkim, very good. Manipur Manipur is good Levena. They take off some like that, wherever, wherever, sorry, Nagaland, wherever, Kevani, Sikkim, next time we see important day. Sigo Majini Kadangaka do 41 years. Umes Mutum ko Sikkim, very good. Zebi Sarama, Sabung Bom Can or Ramananda Singh, Sikkim Sumiko. Yari bro, you go 41 is young see Mark Haino. Important days happening. What is the themes of the News Delhi World Book Fair 2024? 2024 Pangtok Ba, New Delhi, the Pangtoki Ba, a book a book fair the like Kimela Duniko. My theme the Kawagi. Simba Pursalo, Azadiki Mon Sabwebunate. Book for reader na track indigenous na track multilingual India a living tradition way the book. She did direct part of the Arco. Come gonna pang toki already 10 February day na kaba 18 February. Daiko. I got guest of honor when a live countries na Kanano Hamatanagani, Saudi Arabia. Domingo. When is the World Unani Day observed every year? Unani have Zika no Matam da ancient medicine are the tiny Matam the Lay Laba, Hidak Shumbagi Mai Haiba, technology Haitareko, and the Momato Whiter. She's a Quena, Unani Hankane, Aduna, Unani is a pretty Pumbagiwena, Shigin Midamazidika exclusively Makoi going to celebrate the Uzi Haidoga Tami, Tankiado with the notion. What is that? 11 February. Machine draw. Yataraba. Aduga, Amuka Haram Gisana. Unani medicine have a share. Karamba Lamdagi Horoki no Habam to come back. Okona. Oh, yeah, bad in the machine of Kim and social. Yare, Council Yam, the Kaidi Laki Gahamatam. Greece were never go. Yaina. Mike, what is the theme of the World Heritage Day to 2024? 2024 World Heritage ki Mike and Ozika you do know. Theme Zika we do ni. Kay were again as you call. Kay were discover and experience diversity. And I hang no the conquer the Hangaka Shina days why hang as well. World Heritage Day, Jacoina Karamba Numita celebrate in Hangazua. I don't know the Hagadaba. 18 April call. Very good, Jare. What is the theme of the Art Day 2024? Art Day can also theme J. We do know 2024 K. Planet versus plastic. Very good. That is Hanamo Hangadina Kaino Hamatamda. Kedora, Akoigi. World Art Day je karam kanda kai numita ke doga matamna celebrate togen ha kaduniya. Anyone from the online side? Haro. World Art Day je akoina kam kana celebrate toge haro. Kai tang kya celebrate toge. World Environment Day budi ke dore akoina 5th June natro. 5th June je kai kaure World Environment Day kaure ba. Atari World Art Day natro. One Art Day je karam kanda no. Haro. Anyone please? From online side. Theme budi kya no na planet versus plastic ki sum me ko. Ha? 22 June na ba? 22 ji sum me June 22 April hoy ga 24 na tre ko Prithvi ne from 22 April hoy ga ko.
야니까 행하고 되니노 시 픽스웨이는 강가 쳤다 왜 아대요 야마루 이거 강다니까 next time yang se kaino si one bani si international labor day oi ke ai khang nei me day na thai na khoi school kai ga na me gi tang wan chuti dum tha lak tro adu kai ko ga ma tam ko nei international labor day ai khang nei ba ma gi thim je kai noi e oi ga da ko e de ke hai ma hai je ensuring safety and health at work in a changing climate hai na tra and international labor day kam kan celebrate to ge na mo hang ta ga di noi kam kan celebrate to ha ma tam da me gi tang kya ba me gi tang ma kaugudro si ba kaui ka shimu current affairs yangs and sports recently which country won the 2024 ICC under 19 World Cup hai na tra World Cup cricket mai yam pam je se sina kaino khambra cricket ni kon khanga da na kana wa da ba Australia wa da eriko World Art Day 22 April very good May 1 ji ke hai khang nei koi na International Labor Day hai khang nei ko next time yeng si which team won the 42nd Ranji Trophy ji kai ga mari ni na ge hang mani ko hantak yaw ra bani Ranji Trophy ji kai ga ga da ba cricket ko ga da ko kai ga da ba Mumbai yai ko which player won WTT FIDE Table Tennis 2024 title hai na tra kana wa ga ba Sharat Kamal ko very good sorry cricket very good who won the 56 National Kho Championship 2023-24 hai ni ko ke wai de ba Maharashtra wai de ra pot khodi ma Maharashtra wai roi ko ke wai de ba ke wai da sumi ko Maharashtra noi hai nu sumi ko ke wai da Uttar Pradesh na te Karnataka na te Madhya Pradesh na te kai wai de ba Maharashtra kawya de sorry ai soi bani 56 National Kho di kana wai ba Maharashtra MP na te Maharashtra Shimayangaji, what kind of the basin ICGS Samudra Peheda recently mentioned in the news have any? Chikai Widon Shida Uleka, Chikai Widon one year. Oidra, Research Basin have not drawn. Widreka, Kawera, pollution control basin. Pollution control the Kedoge, a ocean pollution thorn mamam there. She ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯦꯜꯗꯨꯅꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯁꯦ ICGS Samudra Pehedar ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯀꯌꯥꯅꯣ 50 ꯁꯨꯒ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 50 ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯁꯤꯃ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ मान क्या है ना रुआंग जी काय लेगे सिनी काय न्यूज़ थेंगनरे हाइरिबा कइनोजे मफम जी काय लई नोय केन ताब्रा कइनो माजे कइगी वेम दो वाले बॉल कइनो नत्रो काय लेरे स्टा पिथो में काय पिथो में इंडोनेशिया वे नेक्स्ट अब यंग क्या नवाइजे Dnipro city recently seen in the news due to the missile attack is located in which country? Dnipro natra attack kya mo Russia ni ji wa si ni ji manung do yam ne sumra kai ge Russia ga Ukraine wa kana songna ri natra tar ke we ni Russia khole noina lale ko kai we da Ukraine wa do khoi ko chimo Great Island recently seen in the news is the largest island of which country? Great Island is kai yoi du noi
Malaysia oidra, Maldives oidra, Indonesia oidra, Greece oidra. Ukraine ni chume genius wa kom Ukraine si ke weni Greece we bring si ke wera Greece chume ko Crete Island hai tari ke ke mari le nei ba ke ga Greece ka ko mai khang next time yang si ke no Mongla port hai la Mongla port recently seen in the news is located in which country Maldives na tie Greece we ga dong Mongla port India we ga India di we thaja de India la ga we roi Bangladesh natraga ke we ga ni Sri Lanka we ga ni ke we na Bangladesh yar ba Mongla port di kai le ba Bangladesh ki capital ni ke no haro what is the capital of Bangladesh anyone from the online site Sri Lanka na te Bangladesh we ga October Queen what is the capital of Bangladesh am taro very good Dhaka Dhaka ni ko Shimi ko kaya no Shinya Island recently seen in the news due to the ancient storm is located in which country Shinya na hamna tamai ja kaya we ga kaya we ni UAE we ga yare na very good Dhaka sumiko kya naam hai INS Sandayak recently seen in the news is what kind of a vessel hai sile dekho sije karam makhan gi kai we dino ba vessel we dino aircraft carrier we gadra we aircraft carrier di ge aircraft mein hum pucha tu na tra se we frigate we gadra naval destroyer we gadra sabe vessel ship we gadra kaya very good sabe vessel ship adi ke sabe to body khang to pati do paduni ka ada sin aduni yo yam la what is Cygnus X1 recently seen in the news having Cygnus X1 have say kai we ga du noi se ole kai we dong wa le sabe lo si ba nate ko AI to law nate asteroid law nate kai we du ba black hole wa du ni ko si u dei na to noi khang ja ham be kha le si o moi a si ke do ngau du rocket ma ming man no sa I tell what is Jewish jacking recently mentioned in the news hai Jewish jacking have the take camera te ma ji ke cyber attack ni ko kamaina cyber attack to du no ha matam da koi gi mi ya ma tin mom hom le na ku da mona kan airport kumba railway station kumba bus station kumba phone charge to na bagi mayam na charger point charging point to adu da moina hana de gi virus kum ni hapsala tham du ne andang khang dam ni ke do charge to du ne no dang thil la tham ra ne ba nang ke no do lodro ni se muthan na bala adu thilu kan ke do ni mokoi na hapsala tham yo virus na nang gi personal data bank gi paisa bu ro mo ro loi na na sing tho ki du ne ba kham ra adu gi thawong du ko na kya khang na ga matam da juice jacking hai khang ne yai na atani ma ji kai ne sa ji ha da cyber attack ne yai ko next day K2 ke no 18B K2 18B hai bi se kai noi kai do ba ka no same noi ga dro si jo we asteroid we dra we black hole we do se we ke we do ba exoplanet we ga da exoplanet ha bi kadai bu ko ge ha matam no sa ta ke ngo akoi na khangi je kai no sida no mit lai ani se sal lai re san gi akoi bu ke dawi akoi gi sumai na planet me am no koi ga sal lai na tro pun planet kya planet ni pana amasung ke dawi akoi asteroid masa me am jo pa lai na tro sida sigi apun ma ji bu khoi na kaya khang na ga matam na these all are we call them as a ke ha gi solar system ha khang ne ba yar ba system mana mo lanjal le yo kya khang ne ba solar system
Yarena, Sigi solar system gi wang model labor planet sing do. Let's say suppose Sigi Sana mark to is solar system gi boundary ne kalajeba. Sigi wang with a planet me am labor. Kangaba, Sigi planet Sibo Kona Kaya Kanga Gamma Town, we call it Kaya Kangne Exo planet hai Kangne. Kangore ko. Ata agari sida hai jima hai kya no. K2 18b have the kay name hai ja. Kay ne ba? Exoplanet ne. Yar ba. Tien de yengas. My Negleria floreri recently mentioned in the news maji kay we do no silai. Maming yong wana na. Lay maming ka man ro. Ako siya yengas lay maming wem do nga sida. Flower ga yaw silop de. Flower ga yaw sa si kolom de ne. Kamba. Dare khang da bani na sigo maji ke do kitang lui ko kare ne fiare sigo maji de. No khang ga du je kay no ha madam si nothing but kay we ga da ba amaiba ne ba amaiba di ke ha ke single cell organism are known as ke ai tam ke koi na ping ai da amaiba yar ba mo koi je kay ne ba amaiba ne khang very good aw so isha mo yang them tien gi e ida loisan si punna nga si kwen to je kya no question humpu ni ko mun na chalaga horem pau sa pdf tharake yawani kem khalun sab thi ji wena direct yaw to ta ga adu ga mari le na mam yaw ka ne sana hanjan haibani ai sana hai do ssc gi trick phare ate kem na te ssc no gd de tawdu je ke na matam da same topic kari different question ne we hang kadi having a 30 let's say suppose fundamental right ta hange khalaji fundamental right article number kya da deal tawi na hangre hangdro kya din kya buna article deal tawi do fundamental right ta 12 to kya no 35 na tro sumai to na ata gadi fundamental right se maru le bana tra sumai to na fundamental right se kya le gi hang kya le taruk le tra sumai ani sana is same topic different question is sumai na fundamental rights khata gi wari na te punamak wani yengo topic ko jima ki ko ya lusalas ha mes to tawdong wan de noi